Oh, mlam. Inde mlam. Kundi jiri manjamura. Kaya mulibanji? Ibino, kaya nusa. Tiri bwino. Niko maziko. Wani pesi? Banja, ajimwena walipo ngati? Ajimwena nulu palibe. Alikuli? Jijogere ni chama 9. Pakana nthawi zino sana bweni. Sana fige. Jijogere chama 9 sana fige? Sana fige. Mamura, nani zori nkuza ningo kusinani kurupa ngono mavuto soro zori muzingo ngarura pali ponsetu ya. Tani nani? Kani zaji sisi zofunika kuti mungo zingarura. Tani nani? Nani zori ningo kuza ni pangono poka. Chwage waje. Tainage ndika nsika na gaja triza. Sinima aona bwino ya. Jijogere ndi chama 9 paka na mamura sana fige. Alivena pake ndo ameno ndo akupeleka na ndo ameno. Triza. Hai. Kansika na kudakacha. Kama enda ndi uja wa mfupi wali takula kika. Watakuja. Amini gaji. Mufuna munizo kuti ndichibwezi. Anali ex wake ndababa magamba zona kula ananduza kumavuto tunanosa tumusunge pakamwatu nkhani ndi sindinena. Ananduza kuti mwana uja mix anali mfano wa ponde alisafuna kumutaya. Yamaine amunanga ine. Yamba zimenezo. Ali basi ngokumbukira ti mamemori ali ka inuso pali mangu akumudisa chani. Komano wakana kululuka basi. Mpaka na ukasaka nkazi wina. Basi ndi zimenezo ali jonji pata abwera nandira ndi trizayo. Koma zonseza amene akupangisa ndi pena. Basi ndize pita kuti peza mapira akatha kumona ngati nafeso likuduberera lero. Ende bwino. Inuso musale bwino. Atokoza. Ziko koma bali ali mamuna amene. Amasomo yomeneo. Amunanga ine. Komande michiro budero mwakagamira kuti mikisaba nofana ngofira mafomu enage omakufunika mawa ndina kuti basi ndipange chero fika nthawi zino zino ndimo ndifunisisa baka nthawi kulira kunchito mixing nakusowa ndo mafuna kuti mpange bwa leso ndinakusowa rasi kwambiri unachongamo ndene nkuona ndabwerazo masuna mbona peza kunchito koma mix chimwemwe amandifusira chimwemwe chimwemwe emwe tona mankhauya ngongumuza kuti sindikufuna zona okay okay ndio mpaka ndio ofika awaita wanduza koma ndoti neo tona kuti bandi panga bwanji koma se nikwenda kuuza uzwa ine ndimakukondesesa rasi kwambire ukuza chonga mjeji bado basi ndoti izisi ndimaliza sotu lero lino okay basi
Malizi sani. Okay, kama sana bangina hizo phone. Sana bangina jijose. Oh. Sina mpase sona mpaye. Bwinoro ko mamuntu janori nilima kukurubirira rase kuzio. Ine ngaba ngibwezi nami ujaye. Nimeona ngari kama ngalia sika jonjo kuma. Nema ukonda iwe singaba ngibwezi ndami ujaye. Nazona. Okay ndena. Ezingo sendori mwe zimaliza zizi mawa basi. Zikakora cha akudwa DSTV ase. Mix NF kukonda mpira yangu. Kudwa dola lizi. Andidu lado zuro ase. Okay. Se basa baduvaya. Okay do ase nde mix ni kubelegeza mix wala zomwe ndikupanga baba. Baizi. Ndera kubelegeza kuma. Baizi mama. Ndafika. Hey, Magwana ino. tinkia. Mola. Basi du wa utaliki. Okay, mwende mwe. Ziko mkwambia. Iniso musalibu ni. Okay man. Sure. Pambana. Ya. Triza alibwana. Kuduka mwandi nesima kusangalase. Basi udiga koje basi sima kusangalase. Ndabwesa mpunga omoni ngabi wateka. Okay. Ndibafuna munduzo jibungamu kuri wabwera na Ndex wako. Amakuza ndo. Anzako anabwera kugaduza. Zanga go. Anzako Ndio wako bya zanga. enda wakulubiri. Uli serious? Serious? Ndio moja wao kuja wao sauri kusinda wao bya next sanga ni ya. Wani banovo. Omaka busy bafuni kwambiri. Zone na kuti uli ndi muntu pambali masuku samala mabize bafuni. Olopano pamachezedwa ati anasiya kukoma kale. Olo kuchito basi wano umabwera mojedo. Umaso ex wako yo banovo akumajira kwenda mwa madama musu. Akakuzoa phone yere ne makabize ba phone. Makauri bena bodi. Uyo yenda shachiro ndeli makauri ndikuimaliza ba phone ba. Sema hodi ndikuza nchiro jiza bondi jibwezai. Ole ndo mwa makuzo ayo. Ex wansinga bwela naye. Uli serious we? Eka mende bwezina kukwatira. Lai. Ndowoza twini. Ndifoja nukundibisira. Zinthu zonena kuti zaobviously zinthu zochivilire. So uli antu wakhulupirira antu amene akuza zimenezo. Ndipo ndakhulupiriradi.
Nanganjifuwa jani masiwa kumabwela mojedu. Taiza mbili poyamba pajamata kubwela mawili follow kwa 5 makala wafika. Kumano panovo mpaka na zikumafika 8 kolo. Ni mabize gantu ndwaji. Okay so guzo. Tangu gani ngo banga fix zinaga tunagino ndinza kuza buno bwino. Nangazi ntuzozi banga fix ni modern. Okay, ndimpeza muntu oti umwe akwalisa kuti ndabwera ndi ex wanga ndoti ndimfusa. Then ndakuuza. iweje ukanika kuvomereza basi. Ndikuzajonga mwasiwe. Sina hona bwera na meyo yayo, Ndoli mwina tazama nisa kuona kuna kwenda. Kumano lai, nifua jani mpaka naona fewa bwandi wandira kumano uzo kunena kuti umahopera wina wake. Mayazi ndikuzajonga mwasiwe. Pano pa ndikuhauri chilo zomanchukira kwambiri. Okay, anthu atakumakuza boza chonga choti abwese nkangano mbanja mai wendi ineyo. Ukuzowa bemene takhamira tengena kuchoka mbuyo musemo. Of course anthu ambiri azikuza zinthu zosiyana kwambiri. Tenga ni pamba moyo kumakhalira. Iwo uzingo nikhulupirira ineyo basi. Ndimve? Kile minji funa uzo kunena kuti nkhani ndi abuza. Kwambiri. Kwambire? Ndipo ndikubuza la hivi. Chona dichizaoneka pasogolo. Koza baba ndikangolimbana nawe. Ziona kuti uzingwa nkhacho so ungasinthe kanti. Mabe iwe ukakalori ndindi kuzajonga mwe ndikuza ineji. Kwaye ineyo eksonga besinga bwelani muphweka. Maso ndabangisa kuti nganafika kuti ndakukwate kumakhala panopa. So ndingabangisa kuti asati bakana ndikabwelele so ndexonga ndezi chana zimene zibanga moja. Okay nakumvani. Yeah. Basi ngifana zikaphi. Okay. Phiko zomwe ni makonda zichalo. Okay. Yeah. Mula. Yes, Mula. Zabu ino. Boru ga imwe. Tasendera zibafupi. Okay, jabu. Kamuli bwanji. Ya chibwino ga ene tumo. Kunyumba kulibwa. Kuli bwino. Chokoze nditi. Mula usanuza kunena kuti azatu ajabwelera ndex wawo. Mula zinazi timangozo na nkuziti. Kuma usadandaula. Amuna fe silimajira kubalika pena pake. Kuma usadandaula chicho chibwelera nchimaki. Mula atu. Okay. Basi nimachokera kunsika kuti apa ndizipita ku nyumba. Imo tikufuna ndulu ndo wabwino. Okay. Imuso msale bwino. Zikomo mulamu. Zikomo. Kome. Hainage ndika sika nagaja triza. Sinima ona bwino. Ayina bage rame ndo akupeleka na rame. Ali basi ngokumbukira ndi mame mulali ka inonso kali mangu akumudisa jani. Ayina bage rame ndo akupeleka na rame. Hainage ndika sika nagaja triza. Sinima ona bwino. Ayina bage rame ndo akupeleka na rame. Sasa kumda umene kuba. Somo wali basi namkani. Nesa na ubale nene kubanga fixes za baba ina isina tana naja baba. Ndeno
Wende ni asinifuati zikamilika kali. Jaji mwe ni mara kusambuyo masema. Okay, umano wani nufuna zindu zantayo kwani yemayiza ndiwe. Ina yingi unse mushiye kuni ba message nazanu yani zambimbi. Mushiye muzika ntayo kwani yemayiza ndiwe. Asinzo kazo basi. Umano sinu totally fixed ya wabanga mota ni sindi kuziyo. Umano yomwe ndikufuna. Uzonesa jikondi wambi bai. Okay. Kwambia yase. Ndacha janje jose. Olosa baba nori imagwana ya mafolo ntauri ndire kunoko. Okay. Sama kani nkawe numada ndaula ntakubandi segaro musego. Nkazo yanchana kumandi kuko ndesa myari. Mako ndesa ine ma. Monkana weka kumakula zazo. Azitezi minutes yani basi tenti zikamilika kila gae basi. Okay, naru. Msaka kuone sona kuya so kama kuya so bani timanga so mandiba so sika. Mve? Oh. Yeah. Sama kumode. Yeah. Uenda ya usesa phone chancha. Tenti da. Google ndizo mweza karibu. Masiku ni mavira kupasula banja. Oso mavira zandu. Mzeru ndiwe weka uyo kuuza zo kunamiza. Oso mamuyanka. Kibuko mavira masiku ano alibe gao. Niko.